Ewe abusiafo ene adofonom ebra edru so Ghana wahala dwumedi na said mo amuni me too much GH na yede ebesom mo munuaba ekuyesika pa ne nso muni me edi ehia izeze de mo amuni se ensem bi wo hono ma enya bebeto abonten a wo bia etimi duadue mu nim se Ghana for de konkonsa ban no say ye kan ho ase ye nhwehwemu afa ho a wo mo ade yie papa de won dandwen de wo ya na wonnim se ebia na obi gina ho hwo no emre bi wade papa bi esi kwan so say ba no ho ene ebekwa kotwa ede abro throwback ne ede ababa be ka wo ya we no kra mpotimi ma wonum ekura eto aduane kura na nya de se wo konbedo se wo bediem na ensem a meka nyina ejina se de mo amonim fela Makafuis one medical one engagement I just say circulating around all the social media or flyers and then I'm bontin so abaye bi din simbia babetu edwa chire die ntia ade no aye nimu anumu ya na nke nim say ade de o ma de ti a chenti so mo de o engagement e hwehwe so anka boni bi enim so abaye bi de aba bontin a chire botaye ntia na die ntia ama engagement no aye show so sa mo ma yembonra ensem no emu Fela Makafuis pregnancy is the reason they are hurriedly getting married this Saturday. We any and so much as abaya will use Instagram Twitter name cutie juice de ababetu eja or chiremwa chese denti aye medical one Fela Makafuis one more engagements engagement na wo mo de ahwehwe so se memendai wo mo no East Legon adwenga no no wo se bibi na tuam bibi na etue na se de mo amonim no ngusie bia nso no eja den edi akire na che se bibi akwa na eno no wodi atu eja se abaya Fela Makafuis no wonyem wokuta aba abranti anasa abaya bi won yem na wo mu ntimi nhwe ma ade ni empie ansan aganafo anu yi wo ma baba be ka ho asem enti ane entempa na wo se wo mu de hwehwe so nti ade na abaya wo show so anu nti no wo mu de engagement na hwehwe so wano no ni nyina ejina so ese Fela Makafuis abaya no wa take seed anasa wa fire fun anu nti na medical ede one flyers and one engagement flyers no edi him wo baabia o kan de kire wiase amansa nyina se one more baba ware no na abusuanfo se de mo be kai no one more break up ba ye no enkofo bebre be kasafa ho se omo de ti ye Fela Makafuis nyinsen bebre gu ene kan da ye ntimi kan se de mo amunim no beto dwa echire mu se Fela enyim abortion bebre omo wo dating process nim ebi nso say medical kwa Fela nua enu nti na ma omo breakups abana say enti abaya yi edi sansem wey atu edwano na wo kire mu se wono de wo hu ne se abortion abaya no why ya no say de why na je se enya de se wo besa ya abortion biem enti we de said ebeye nimguase wa mu nse nimguase wo enfata okaniba enti nimguase emayi de ene na chese wose wo mu de enioma no egu akwam ohyew so na ye eto ya ansana yefunu ebepia epie na ansana no mo be kaya Fela Makafuis wo posti ade bi ni social media handle de to honom tamano wo we hye medical tamam koyo mu so tune concept ba ya wo dan asiese and wo ma na ye successful oka bibi o make statement bi ka sure say little MDK will be happy and proud of you na eno na chese Ghana for abaye di nsem we betu dwa no mo se na chese ayampa yakom eni enchim na bibi wo ho na ansa ne bekwa kotie adwentwe ni bi no mo ma ye nkonkotie ensem cute juice no wode etu edwa o say Ghana, I am confidently and authentically telling you that your favorite #Fela Makafuis is pregnant. Legit and authentic cutie. Congratulations to the expectant mother and her boo. We and so much as abaya no edi etu eja na Ghana for one said the omudin say we abetu eja no mo say ye kan ye eyampa
because nkrofo we medical say the study be nante ya na ye hunu seriousness bia ase wo kwa ware no na fela ede aye nimonimu ya na chese bibi wo honum na ye kasan ne ye twen Saturday ni ahwe sa de ne beba so na emba so no na chese we na ama ye hunu ye nyinsen na wo hono ntia ona ye ka na oboni wo hoyi ensuma ye nua ye Juliet ede wode eba yo se we knew it, oh, we knew it. We knew that there is something fishy in this early engagement flyers all over the social media. We knew that something is wrong somewhere, and now Cutie Jules have brought it out. Thank you so much. On also Argentina and on was it ani yenim pa se bibi e wade ni mu a na wo se Ghana for yehu na bibi potin bi pan hye ba bia na wo se yete na eno e na abaye yi e de ababetu edwa e de amayi na mi onhira no ye papa yenia ye comfort and so at your day everybody was saying medical and fella are getting married. That is all that we want to know, whether she is pregnant, whether she is not pregnant, whether she's taking an abortion, whether she's not taking abortion, whether medical is the one pregnant. We don't care. All that we know is that they are getting married after all their relationship. And also and was saying za adia no abaya no nanyim o se be ma no nanyim so omo koya abortion so omo koya abortion wo mo de ehia wo mo ene se eye medical watimi asigina ye se woni fela wo mo ebeka wo mo abom se ekunu ene oyere eno ene de wo mo ehwehwe because eye se ne ye deti na ade echi ye jai ni ekodeti we na ye jai na se no omabre enti se we mo asigina ye se wo mo ebe ware am eye nsema ekoso ena we ya yese no ehun ehia ye nia bi nsuso ede eba ye ne din enkan wosim. The two lovebirds are trying to tie the knot in a hurry to avoid another celebrity baby drama. Ono so Argentina eno osi ane we mu ye we nyina because of say wo mo mpe any celebrity baby mama drama bia ewo omayi emu se de ye okọ Nigeria nkofo bi no mu baby mamas no wo mo nyoma gye so mo pe baby mamas ewo Ghana ha say ono so Argentina eno no ye nua ye Eugenia edia wode eba ye o say oh, congratulations. We will be there. Don't listen to what people are going to say. You know, Ghanaians, they talk too much and they will say anything just to get you pissed off on certain things that you are doing for you to come and say something. But don't mind them. Just focus on your engagement and I know it will be of a success. We and so Edia Wode Eba ye and 1,000 Edia de Eba say I think Cutie Jules is jealous of Fela and medical. That's the reason why she is bringing out that fishy statement. Ono so Argentina no so wo hu say abaya na na nipa no da de no beto ho no eya ho ya bi na ye no eya ho ya pansa nkenya ho ya nkenya de say wo be kwa koduedue manhunu botaye ntia enkrofo we di wo engagement e hihye so say ye ntem so say ye de eno de mfa ho the fact say wo message na so mbe ware no eno ene ade a ehie nti ondo hu ni say eye jealousy and I say enviness and ama eye abaya no e de sa nsem we aba to eja abusuan form and same way they said the mamunim no Kennedy kura ware ye krampo no I wedding gown we ye Tracy share kura ye se na abaye wanyem 5 months beto odwa we mpo de aware ni nyama so nti ye timia detective hu detectives wo matimi ehunu se ye felanyem enu nti ena chese medical de ahopopo de ntempe de eye wedding na engagement yi hihye so woni eye Cutie Jules eye adwen ana na wo hu ni se ye ho ye bi se de binum kan mehia wadwen tre no eye too much age subscribe share fun abusiafo all the social media platform for wadwen tre no etu edwa na emrepam no megimedwa mekenkan de amamo dasene ye besane hia